Liebe Gäste, Cari ospiti, dear guests, dobrodošli na naše online otvaranje izložbe. mi smo Marija I Toni. I biti ćemo vaši domaćini večeras. It is our pleasure to welcome you all to Creativity with Poetry exhibition. This exhibition is special and different for many reasons. Prima di tutto, il tema della mostra è poesia. Višejezičnost je još jedno obilježje naše izložbe. Besides Croatian, we have also used Italian, German, and English. Es ist auch international. Iako ćete uglavnom vidjeti izložke naših učenika, pokazat ću vam i radove naših e-twinning partnera iz Poljske, Litve i Turske. And last but not least, our opening ceremony is held online. Kao što ste primijetili, u duhu višejezičnosti i naše vođenje će biti takvo. Wir haben für Sie verschiedene interessante Aktivitäten vorbereitet. Nadamo se da ćete vi jednako uživati u ovoj izložbi kao što smo mi uživali pripremajući je. Andiamo. First, let me tell you why we have chosen poetry. It's actually pretty simple. Željeli smo povezati poeziju i umjetnost, te sve to činiti na stranim jezicima. Što smo sve radili? Wir haben Gedichte übersetzt. Check our ebook, Our Poets and Other Languages on the thing link. Abbiamo scritto poesie. Pisali smo pjesme u akrostiku kao i haiku. Und nicht zu vergessen, es gab Blackout Poesie. We have also recited, sang, drawn, and we played music inspired by our and our partners' poets. We have also created posters, cards, and bookmarks combining online tools. Neke od naših radova moći ćete vidjeti u digitalnim knjigama, video uradcima i online izložbama. Potete vedere tutto questo su ThinkLink. I think, Maria, we have talked enough. Let's hear some of our colleagues now. And let's make it interactive for our audience. See if you can recognize the poet or the poem that you're going to hear. Magdalena wird auf Deutsch ein Gedicht vortragen. Mahnung. Mensch, gib acht, dass du nicht winzig unter den Sternen wandelst. Lass dich ganz durchdringen von mildem Licht der Sterne. Dass du nichts bereuen musst, wenn du dich mit einem letzten Blick von den Sternen trennen wirst. An deinem Ende Gestaub ganz in Sterne über. Haben Sie den Dichter oder das Gedicht erkannt? Prepoznajete li pjesnika ili pjesmu? Ne prepoznajete. To je bila zapravo opomena od Abe Šimića. Sada, adesso Lorena. Grazie. Per ogni parola bella che tu usavi dirmi, per ogni sguardo tuo, per ogni tuo sorriso, grazie. Così poco bene si trova nella nostra vita e il sole appena appare sparisce subito dietro le nuvole. E tu nel mio cuore hai portato tanto sole, non posso dirti altro che grazie tanto. Riconosci il poeta o la poezija? Prepoznajete li pjesnika ili poeziju? To je bila pjesma Fala od Dragutina Domjanića. Now I'm the last. I was looking at you last night in a dream. Sad. You were dead in a fatal hall among flowers, on a high deathbed, in the agony of candles, ready to give you my life as a sacrifice. I didn't cry. I didn't. I stood astonished in a fatal hall
full of this beautiful death, doubting that the dark eyes are clear where once a better life used to shine from. Everything, everything is dead. Eyes, breath, and hands, everything that in despair I wanted to bring to life. In a blind dread, and then the torment of desire, in the fatal hall, and in grey thoughts. Only your hair was still alive, and it said to me, "Be still, in death one sleeps." Do you recognize the poem, or do you know who the poet is? And that was The Comfort Hair by Anton Gustav Maroš. Yes, correct. Well done. Pozivam vas sada sve da zajedno pogledamo izložbu koju smo postavili u našoj školskoj galeriji Anima. Ne možemo tamo biti uživo, ali mi smo izložbu snimili za vas.
We have prepared an online quiz for you too. I hope you have your mobile phones with you. Imamo i nagrade za pobjednike. But before all of this, we will hear Leopold Brzezinski play a saxophone inspired by our project. Leopold has chosen Canzon per Mamio by Paul Maurice to play for us. This was very nice. Ora il quiz. Keine Sorge, die Fragen sind nicht schwer. Вижу, не слышу.
Za vas koji niste mogli prisustvovati online otvaranju izložbe, pozivamo vas da izložbu pogledate na Thinglingu. Samo slijedite brojeve i ne zaboravite nam ostaviti svoje dojmove na lino zidu. Naravno, čestitamo pobjednicima. Hvala vam svima i vidimo se na nekoj drugoj izložbi.